Iako je na kraju istorijske sezone konačno dobila šampiona Evrope, turska košarka će u naredno imati duplo manje učesnika u Euroligi, svega 2, predstavljaće je Fener i Efes. Njihova mesta preoteli su Španci, koji će sa ovogodišnja 3 skočiti najverovatnije na čak 5 predstavnika u ligi od 16. Wild card, koja je ove godine koristila Darušafaka, dodeljena je najboljem španskom timu bez ugovora sa Euroligom, verovatno Valenciji, dok je mesto iz Evrokupa sa kojim je Galatasaray nastupao ove sezone takođe otišlo u Španiju, tačnije u Malagu, odakle je novi šampion tog takmičenja Unicaja. Međutim, pošto je gro sponzor Evrolige upravo iz Turske, ipak treba sačekati zvaničnu odluku prvog čoveka takmičenja, Đordija Bertomeua, koji je u prošlosti i tekako umeo da iznenadi košarkašku Evropu. Ovo su detalji sa poslednje utakmice Bobana Marjanovića protiv Orlanda iz aprila ove godine, kada je u porazu svog Detroita postigao 14 poena i imao 11 skokova. Međutim, da li znate gde je i kada Bobby odigrao svoju prvu utakmicu u životu? Bilo je to pre ravno 19 godina u Boru, kada je sa svojim Boljevcem gostovao istoimenom domaćinu. Sa Bobijem je tada za loptu skakao Aleksandar Stanisavljević. Ja sam bio 5. razred tada, bio sam za glavu više od svih ostalih u školi uopšte na treningu, a on je bio 2 godine mlađi i mnogo više od mene, znači to je bukvalno bio div među nama, toga se sećam, to mi je najveći utisak. Meč je odigran u hali osnovne škole 9. srpske udarne brigade, koja danas nosi naziv Dušan Radović. Borani su slavili pobedu u aprilu 1998. godine, ali niko od aktera i svedoka tog susreta nije mogao ni da pretpostavi da je gledao buduću NBA zvezdu. I nisam očekivao da će imati neku uspešnu karijeru i svaki put kada ga gledam impresioniran sam koliko je napredao, znači 1000% odnosno na te početke i svaki put sve više napreduje i dalje. Mislim da ovo nije njegov krajnji domet, da će biti još bolje. Ni sam Bobby nije mogao da sakrije svoje oduševljenje kada smo mu pokazali sliku sa njegovog košarkaškog početka. Nisam ni znao da je neko slikao moju prvu utakmicu, rekao je tom prilikom. Za ovih 19 godina, Boban je prošao put od nezgrapnog dečaka do dominantnog centra i statusa zvezde na svetskom nivou. On je nedavno završio svoju drugu NBA sezonu, u kojoj je noseći dres čuvenih Detroit Pistonsa ostvario učinak od 5,5 poena i 3,7 skokova po meču. Američka košarkaška javnost nedeljama se bavi porodicom Ball, najviše zahvaljujući Lavaru Ballu i njegovim kontroverznim izjavama, ali i njegovom najstarijem od trojice sinova, Lonzu, budućem visoko rangiranom piku na predstojećem NBA draftu. Pored toga, veliku pažnju privukle su i prve patike njihovog Big Baller brenda, pre svega zbog svoje apsurdno visoke cene od čak $495. Poređenja radi, patike već dokazanih NBA zvezda znatno su jeftinije. Lebronke možete kupiti za oko $200, Jordanke za oko $150, dok za patike Kevina Duranta treba izdvojiti oko $130. Sa druge strane, Shaquille O'Neal i Stephen Marbury imaju vrlo jeftine linije, pa se neki primjerici njihove obuće mogu kupiti za svega $15.